Hi, Mobster. Hi, Nadine. How are you? I'm fine. And you? I'm good. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, and continue with West Live again. Mm. Well, hello, my name is Eric Coleman. Et puis tout le monde dit hello, I am Mr. Smith. It's nice to meet you. Nice. Nice to meet you. Ouais, il dit que là, ouais, hey, I am Luke. Ouais, nice to meet you. Oui. Nice to meet you an tre kome. Wè la, pati sa get a fini tou. Wè, jè ke an nou avanse. Tout an nou wè nap fini. Nap pran lot, pa vre? An Ok, d'accord. Moi, juste une question. Nice to meet you, ça veut dire enchanté. Yes. Et juste comme pour une salutation, ou juste saluer mon nom, et ou dire enchanté. C'est que c'est comme ça, conversation a tout stabilisé. Ok, ok. C'est comme quand même Jacques français ou bien Ya, plus sa ki vin pase se ke, excuse, sa ki vin pase se ke, puisque se liv, la montre koman ke ki pi fason, ki pi formel la. Ok. Ok? Se da di ke apre de la vi courante, ou jist kompran ke bagay yo pa gen yon prinsip ki yo respekte. Se jist ke ou gen divers fason ka salye yon moun, divers fason ko ka mande ki jan liye, etc. Se da di ke la li mem, liv lan jist montre ou yon structure. Ki se par exemple, ou salye moun nan, le ko fin salye moun nan, epi tout suite, tout, tout suite ou just di nice to meet you, paske se pa yon konversasyon ki tro long ke sa. Ok. Et di moun nan, par exemple, kon wè, li fet an pil tout nan vi normal, le ke de moun renkontre ou pa zami moun nan, men son zami ou ki prezento moun nan. Li zwo sa, li pa et devan zamil, takou Nika se zamim, pa et men zi, hi Nika, this is Nadine. Wè men zi, salut Nika, se Nadine, this is Nadine. Et puis li di, hi Nadine, how are you? Et puis di, I am fine. And you? Na mou nan di, I'm fine. I'm fine. Et puis di, nice to meet you. Nan di, nice to meet you too. Et puis nou fini. Paske nou fek renkontre. Ok. Nou vran, se nan sens sa. Ok, par Yeah. exemple, la goodbye. Sa pou ap di bye bye, ke nou genyen tou. Bye bye, ouais, see you later. Ouais, see you later. Ouais, te yon vin gen son de di anko. See you later. Ouais, j'en dis, see you later. Donc, répétez pour ouais, see you later. See you later. Yes, parce que ou ka ouais moun nan plus tard. Sou pa gen ouais moun nan plus tard, vous ka di see you. Ouais, see you. Ouais, gen yon informel di de see ya. Tako, jan ke yo di see ya. Tako non sens pi rapide, mais en plus di see you, hein. Ouais, ou ka di catch you later. Catch you Yeah. later. Later. Rencontre, na, parce que catch gen yon sens de attraper. Nan normal, men lal son ekspresyon ki jist fò kompon catch you later. Ki se, nan renkontre, nan we apre. Catch you later. Wap pale ansman moun nan di catch you later, we. Talk to you soon. We, talk to you soon. Ki se, nan pale apre, nan pale bientôt. Talk to you soon. And in England, you reme di cheers. We, pati sa cheers, cheers. Non sens pou yo di bye, cheers. Ok. Sure. Nan sens pou ba konya nou pal fè konversasyon anko. Konya, nap prale jis pou nou utilize yon nan sa yo. Ou, see you later. See you later. Ou see you. Ou catch. You Catch. later. C'était catch. Catch. J'ai catch. You later. Catch you later. Talk you to. Talk to you Talk soon. to you Talk to you soon. soon. Yeah. Talk to you soon. Tous les cas, toujours veut dire Ok. See you. on se voit tantôt, on se reparle C'est plus, tout ça. veut dire même bagaille. Yeah, on see you later. Ki se on se voit plus tard. See you later. Et takou, ou nan yon program anseman avek yon moun, nou nan yon fèt, kon yon mprezento yon moun, ki se zanmim. Ou di, takou nou prezent, yeah, lè ke nou prezente yon lot, hi, how are you? I'm fine. And you? I'm fine. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. E pwè, apwè di, mwen dwe ale. I have to go. See you later. Ouais? I have to go. Mwen dwe ale konya. Ouais? I have to go now. Mwen dwe ale konya. I have to go. See
see you later. Faut qu'on mot ça. Il dit, n'a pas plus tard. Nous n'en fait là, nous n'en programme, nous n'en croisé. OK. Catch you later. N'a pas plus tard. OK, see you, li pi vague, li pa gen later, li pa gen yon espoir que nous ka wè même pi ta même. Il say, see you. Il say, na ouais, see you, na ouais, see you. OK? Et puis, OK. talk to you soon, qui c'est, n'a parlé bientôt. OK. OK, n'a parlé bientôt qu'on y a commencé.